Ndakitali na mutaalamu wa uiti Dr. Mwangangi Maweu ni wawendakana uwaua kwamba toni ndakame na sukali ti Maweu manini indi Maweu matona kwete kwa medho kwe awau mate kumanya ainene ya kuya masinga Maweu ni wakulia ene ndi medho ya maikuni kilwa kila ivinda ni kanama manyeke Maweu na maii totene aikulia siku vetanasiana sio na kuikia mewani matetekelitwe ni Ndakitali. Ben Musawe na Mauvo kuyana na Daktari Mwangangi Maweu ni kana Maweu yaeli wevo wawa kwamba toni ndakame na wawa skali ovamana kwithamanya maase mamuthangi mami ni matonya kwithane muisyo wivithite na utuma kwete kwa metho umwene kwamba toni ndakame na ungi ni sukali na kwamba toni ndakame ni Maweu amwe metha na complication ya kwananga metho kwevinda wekala ute ukwata uiti ula waelete ni thuthiando ni kana withe mundu ketha ni wakwatwa ni thina wa sukali kana wa kwambatwa ni ndakame akathi kwa ndakitali sipitali ni mwekethie ni kana okethia ni wa siwa nesa na ni watiwa nesa kwa Maweu asu ni kana okethia ni wa sia complication yesu kana tenosu tona kwesa kumela na Maweu asu wakwa nangika metho make kitumine ki Daktari Mwangangi ya mathuthia enende kwenda ukwata ilini kisia metho evinda kwa evinda no kana gukunikilwa uima wa metho mo ovamwe na miyo ni kuondoa Maweu angi thuthia andu maito kana ila Maweu akwatangazwa kambi kana ila tusieta medical camps mukavikia na kuthini kana mukasiwa nondo no kwitha metho maku maende na kuthoka kumana na Maweu asu ele no ithi ya wendo mana na ila wathi Ndakitali akona no kusia cia okathimo akatagwa kana metho maku ni maende na kwanangika nundu wathi na munano ithi na Maweu na monema ni ma control twenesa ni kana okethia mayeso vikia vau ba kukwananga metho maku o ingine wamenda ene nthi na mono asiai kwikithia mewani ila meutumia kana kutumiwa ni ciana cio ni mikithie kuyana na utao wa Ndakitali ndo thuthia andu withie especially muno ta acie withie ni mekusisya ciana cio withie ici kwikia mewani o anyhow ila kama mwana wako mana yokethio ekite na muciiri we comfortable apana sisya withie mwana waku no kwikia mewani o ila yandikitwe ni Ndakitali ketha mwana na thina wa metho atawa kwa Ndakitali asiwe athimwe amanyikenda mewani iba ni kanane weyo na mwana ndakekie mewani uno ndo mewani ni tona kuthocia metho make ukethia ni affect kuona kwake kwanzie mwe kanenge vilingi kwa Mauvo Mutongoi TV nyeneta wa Ben Musau.